Malakenium, nan malakenium ke ne dalan kontin ba rasime bajiling de laro taban di ko se kon nyoko jek ka sang do den roje bana la de ki roje chana lat pan roje chalat kon damanda ni sharbo sham den sharbo sham den roje chalat mi dan to kon ka gadan mi bagre wech ka disababa ka gwadran badten we banaka gore alo jena ka sabawlet the good news dan shalat jeni charge jek jen charge jek ka 22 chayo jek hay ulet jen gwadran chayo jek ten shit ko menge yen no jen chala no bad jen kan wakan bakot duno tama chala no charge jek dio je share video ma charge jek je share ka nyogba telo de kam ka respond dan che men che respond ke jan te ka tin mi che ti tiang no ngum la re ka jan an ko chala no garame da mandana dan shire ga mo ki men che bat no nyal deng ten chala no jen te ngi de te kare mo ton de ten che te jen no an be mo pa je bujek dito gwas me ki mi pe de je gwas dan mi pa da chebla do pa be je kan gwas men jen kwala nan ka disa baba ka je che raj me chala do pa be dit ka che mala kona goro no do kona goro no ala family big je care mi te garam mi sire je mi rame te ke mental problem mala kona linga no rami modong la ngi la kaje ramamo gore care mi ka kon wera mi ram la wida ka chi dong ko jen chala do cha raja long chen chi la do dong da do na do na dos okay da lo nja mat no mki ju dong che de lo ja long no moni chala di no the good news dana shalat so chala do en wo te kon ko guran chala ji kan rek ji kan wo jaram dan en we brother and shabat nini al deng ten jen we jogo ka e ulet tazlan gilun ko shikan mace ke chana mace alaka shiga meje kon lad no jen mite gwam jotan dong de yen police ni ke dong de report kan de kon te gwadam no shawo jek ka e ulet ka gwad dan en chajo jek ten china chu ya shiga me pani she raj mace jalat ke jan magwa so kan me shalat kana bang chukot cha kon dok gar ma cha jek tama ja ke ke shimman gwad dan te ten kasabawle so raj magwa raj mene kon la jagor no mite mi shore lad manan jelat karo dan ko tidial be kulo goye men yam ko sbe kon alen yam pre ro ni kon dial ko de jen ko kon la bozo katin kon let kon ka bozan ke je ba kon ja ko ba kon man gor kon men chan ti bo ba ja kam kon ko do dan gor kon e je chang che bia kam no kon yu ba kon mo je kwal point ko mostly I like kon we has things like financial things kala kon ga ti ko da moja yo moja kwen moja piu moja beni moja wari kendi ti ko da ba kam che moja kwen che moja piu dal ba kam ten ko da mo nji ko pal pwan ko kula wurika kan to tona metele ji pal pwan tele duop mi bo nyam ge nothing ti de mo wa so she dey survive we survive lo ti ko pal pwan bitin kon tin ti kula gor no bla letin tin go lo di ke tin chal ga basic need kwan piu beni security ke gankan tin bi kula je ka kore ana man yam pal pwan de kon ati je ko konyal ko pal pwan e jan dan ni gwani jen de gor no de yana ma de yana ngaji no gwasa me miti kon ka pal pwan sit kamalat kon me pal point ni shang la be mishi duktin kon de pal point du da ben kaja mal magwa ba da jag dak jon mal magwa ala pal point je be ba pal point be ko jin shi goro no bo point ba pal point du be ben mishi goro no point ba pal kon muguru dukti bitike yo
kaje de wala ja gurno do badien de yoto de kaje men yam dong bo ba gwar rew de dong bu wen wo ba yanda ba ja kwa ki ba de la ba ja kwa ba ka da ba kwa ba ka ba ka kwa ba det ka ba ka kwa ba business andande yoko la reje ba kuluto ko kan duptin kon tin je tin gor ko ba yo ba ka je gor dub yone to kon let be kon gar bi te ngien maton ma de do de lat ka je de resonate ka gon je ole li kak bi kon ngaje no taka kwai taka kak first mun mi che je kan den bi gor ba let gwa do be kwai bi gor bi kulu pur bi pi cha ko na por gane je ka tela kwai la kwai ko na je bi ka mo bi kulu pit ke bi pur jan tada the same thing goes kon ray polo point and content mu gor kon pol point ban du ko ban ka ngai tin yar ka pol point ka tin so ti yar ka pol point o ken bu wo jona ray te ka do bi ka wo then bu ko be ko mu ka pol point bi shwani ni ye ku te ka tin ko tang gwas ni dong de di run ngum ba cham run ngum ba ma run e bi dien ba nin ka jamo e war dien ba nin ka jamo ken ti dier kon ka ngwane ten chagula do ket ken ka cham tur ke tin chalat bon o kwel point la be ba kanang timo chicken te tin forever dino pal pan jen yam buta to be kule je ka kora de goro no kon la tini pal pan ka kon yal ko mission ke ki mitem let kon bu kon pal pan bana je ti jan la goro no jin karwadu pipal you do need other people to pray for you chan pal bu ko ben teleje is you praying to your God bi te gwadu mi gwa bi te jeno moja pal pan ko belat berada dien bador be kule je ke je yin tiene ku kene de kono de pindu bika misham kene kene kule je family duba badwa mutot be kule je ke je janta danen tungwane kelen ngwane ke je gor kono pal pan ken yam kom chite ko pal pan birin diala kontin gori bila let bika kule lat ne me gor je de yana linga ku polo pan gor dub ke gwa do bodi ende randa pal pan je je jamana mura je ku pol ga pan te kon ko ngwanen kon ni jar ga pal pan ngai kon men yam malung re dien akwang kwang no ngo kore kwang no ngo ngak noam te nang na ko benar dien nak ki benar mu ka bot de yen motoro la te yaran mi shamat ka kwang motoro long ba wi akor dong de ran lar no lenye ya ka gwar yen chin kon akwar ne ngachi mena akwar doru no nei lenye ya anga me la great musician re do aruno anga ka ye mi la gospel great gospel musician re do aruno anga ka ye mi chi master degree she jako re do arun anga ka ye mi teke phd enno mokarwa de be ngang no motot be jino men mo bo ne ka kor ke moton mi tek tek mi de resonate ke do mi tek tek te teke phd te teke master te teke degree ke certificate a kwar she kwar ngum nongo tele mo nong te diala ti tele kalot men teke lo da long o kon bana teke di bo kon teke pal panyi di akena ton teke lo kwang mi kel mi yer kon e ini mi kon ko dio je kon de lara kon warti mi la kon aling let me simply say this take a voice mi cha record ko kwi kwang dio je ri unwar ngwan tinte role nwari ngai ken voice mo ano kwang ajene I am a destroyer, I destroy people, I make them homeless. So mi ci kon ngaje no kan jago kon ko telemede kon la telemede kon lo jago kon ko week tel te gor let kon ke ngum no ko kwang ngum no kon ko kwang mi jira mala jamaat la jako jin bi jin kwan jeng ne bu mi ci de lat bi lat bi jin ram mo bete ko wal bi jin kwan jeng ne ko kwan kwang ci lat ci jelong la da shule ke tijek te bo pendere run gwasan jok
kwang te de be te la de long te chodien lot ye lara ken la dish ni de la dish ni ngai kon de nyen wala kana okor tan de rana gen re doaren. Let me tell you guys this. Tele dej mi gen doaren kana mi je kana jalat. Let me tell you that. Remember this. Very rara dien. Tele dej mi gen re doaren ka gwase dan kana mi je kana jalat. Kana ok kwal doaren kana det kwal doaren kana mi je kana jala re chingdien dong chemoy ran ka bot borodo kula bar bu kula wiya dej. De kunye deje tiaga entama mi chetela dane ka obu de ka ko bu kon bi jikta me dan chi de chale no. De inte la gen kana stilar yok ne re nuore be dej beje chu jon. Prove me wrong. Chaka nena long ka istorn kona la cha gor. Mi jin wire rol nuore keliu. Rami chi de chi jon ka gwase dan te ke te jek te chenyot. Chananak jadi jek chak lat cheng dong cha kwal cha mulel cha to kon gwase mo be chu ku jano. Chen bele to gwa ba wo gwase ndo dien. Bi je boro jaga ja dej. Ana mo karwade dej ka wudu tin lari je kona lede. Yu kwang bi chu tok. De kunye deje tiaga mentama randa mi chetel gwad don kene gwad don ti dawi ke kene dul god mi bad bu de ko brial bi ujek ba de ba je bi nyoko tene wo don jin ram patriot ke gwas mentama mi a western world ram la de chi ram chi mi jeglat de gwar kene je lo gang kana wech gor kene je lo gang ne we dun gang shi mi to kon go barn road bu de ka ko te ka mi jeng mi shilat ko jin bana kula dwal ka ji ko mi shanga ngak yo de la lo ngak ka dwen man mi ken yen nen e dwen man mi di de long en ngak gwa long no che de ka alo gwi ken je oda ne na cha gwi je ote mo gwa ma de lat kana aw mi jin patriot ci jin ba patriot ka do mi chore lot bi jin patriot ko gwi je no bana bikite namo akel mi de ten alama no ngana me ke je o konten kon let kon ka ku ko kon shep la jeni kana me mi le mi jeng mi chore lo je no take a background mi chore lo from there but see how the long no dey road waiting ko ki polo find ta ka ne te ngaje no chero den watch ti la gospel musician ni ka kan bone ke musician ni bone ti let secular music ka chero den wo ka cheng ti dong ti yar ka cheng ti kan ko ken chicken ga yar you know yar panken right now chicken nen ko ran la ko wiya ne ni de jogna kon wore tele kon advisory to ko kon advisory de kon ko do bi ne jen gidan la bu meje mi chana jogna me be ji yar ka bo community be je yar mi jira mate ke ngen mugwa de road woiten bare dan jene che togo nena te garam la demand la je wi defend ke be nyiman ke wan be je defend ko don aramate ken kariem ka jano le de mi shore lot ka community mi chu wi jogo je ba wi jene chin jealousy jin gang loidu ko on position mo ken ne jek ko on gware che chukte ne ken ne jek ko en twarla twarka je ken ne jek en metene ken ne jek ko cingede shete ko belenin warika but te ko beleni rode ka ken shi man dan but yawi mona me chen ko telaro nene wa care beyond your comfort zone achang ram mashian warba kete mi bej mi shanen mi jega wal wa kaje moje je ka yo ke be ni ko ngune lwa kaje chalar chala no lwa kanan war ka rodian yin mi ti ga loj mo gwa shi lo di shabu gwa ko kan war ka rodian ma ber la kon nyi ka tene shi lok dan ka ke bare wona kan kon ku kon la gang roda ci kon ka lok ci kon ka nyi taram nyi da no kon ka no ka ke lon ko ka human being ti chit ka but chara men na ka shana da no ko ci man sa dien ci kon ngi de randa roda gang cha lo mi je mi ci ran je ben ka lok ko lwa ka je de na ka lok ci de me dan shana ngai ka ron ki na daro wi don wan ki wi de ke dan shi de dan ci to ka cin wore ka lok cha ka lok
chicken ideal jego dunu a mindset dan tigatin mrai kon ka tamo youth kono ro dan ngo nene metana ka pal point katana ka shango imilet kona te tung wana de kon ka solve right te ka dan chi kon de ngot ka mishu kon tama ba de tung wana long de ka rudian gar rate te ka dan dan ta konten so jen ko dan le jogo nene jin kwang na me be jin an ka mi choda lut be nan ka mi choda lut chi mu gwa jega de ne jawoch ko akel mi yer community dan ke jen enemy number 1 ki gon tarana nyam goro de jawoch ko kwang yara ka men yara gadi tiene yara neti dit yara kwar chikan tama che kwang cha ja kushul ka tigol ko ken shadatin tabatin la tablet chi normal tabadan man cham ke nware kan tigan dial la mindset la jayira be nyedu be jawoch already when you talk about those things la kona guje no ku kon challenge na ba yi jogu ngaka dang de jo shan ko da malara je ka kwi kwanga kana tabojin shi kama ojin shi kaleli nana. Yes, that is right. You are correct. Ko shaka nene o jeka. O shaka nene o shikan family da shikan ya. O shaka nene o shikan jitti ga da shikan ya. O shaka nene o ken en kwang point kana tap yara my community. Anyok, shebe nyok gwe ke gwa che di da bon o ke gul yara community da karwa da yara ni ngen wi mona makelo. So it should be put to rest. Goro bana advocate keja ko shimagwa. Chukon to ko kwang no kwang yara kon tap sha problem dit. Yen yere pal pointu yere ngedu manandi longa lena karodo shi longa lena karodo jeng le te yobo ko ngode run what will happen be ji yar man ko pointre ji mi yar kan so tap shi chong tap mi jak shi kon de goro no de ne jago ko ku pala point dan de kon to de kon ko gor ko bana doran bana jele dika na mo gor je no de tiamde shi kon tok mandan lat kone ka ta rande te pal point ke je pal point gwa ya kamen gwa ka ni ti lawuni gwa ka nyim ka gwa enaran ku je mo de recommend no chante ka pal point chanten kono yar ka community dan chana ka gor bana ka lele bana ka wo ko kenan kono yar ka kono long ti shi go gwa so me mo rai kon ke tiel chale tiel apene du ko de rande much ka dwor de kam dwor ko shamar tiel o lugu je en worama mo ba mu gwa ba jele chek ti tin pan ke jikel di ti ke yotung wan ti extra ti ti ke ji du no ko shi gor no rama mo bi mo ka dwor ti gara mo gor bi kam ke jen mo chwale tiel shi o bi ka rel karodo tiel til ni karada dien rami mo mi la ran shi mori ki wadu ki medu shi goro be kam rami stranger rami mo mi kuji kenyan milet kel bi yo to bi ko kam rami mo marin jen chwale tielo kwane kep rai wiki gambela mi dong tele ji wat ke jen gwada tiaga tiega mi shale ko toro mi shi bijek number lat shi bijek chen chiran chi ti ramadana dong kulet ko te pinde ke shi wadu ke shi amar ke kan recommend cha ji be moy kalat ay kon te jeno jen tuko ka university indian ka tuko ne ba ju ilan gwada mo cha kame chirga men let bare chikan war chikan kamuch o tikan ka tiel ko te ka gat kene dul gorka ko be gat kene to be ken lada mo be ken jek shal tiel na mo a cheng chi obran bi mo ke yo mo kwala ra mo jiran yo ko be mo ke lat na mo chi tiel le ni business ra mo na me gore jen o ba kam ja wada ki ra dien tiel mo e kelan tam bom ya dora me be kore nuare ko dien te ka tek te tiel me te re nuare ko dien me kana je jin ga dwara mo cheng te mo gwa me te ri me ledi cha bi goro no ba je ngach nuar ti ke tiel ki ke jitila ti dide long na kam ken karodien a shanga ma de ga ken ko dong chi jen ga dwara mo china mo
charge be jako ba wo woni am ba gor no ba je destroy chwale tiele na mo ma de long na community ki ma de long ne de content kel ba je til cha gor chwale tiel ko ti ga long ko der wo woni am du no ko ti ga tiel chi be gor no ba woni ba ku jemi be gor no be destroy bilim no wadu mi chi kon be ni run be ko be kam nyal ko wadu na mo chwale tiel tiel jene jwe kel mi bej bej long ta mare community dan ko ne kon chwal ken ware tiel che tiang re lo kusni ko lo kusni content ko ne kon lan ware shi karo lin karo dian ti tiel teten en tiel mo jaga community dan ba ko she bu grow she bu thrive she bu wo wonyam tel gwamba woten batini jen gwa tor dan teten shang so ka kwitil ka karwada yere nyon kon atun wana long ka community dan ko ne kon chwal ken ware agoro jeno de ka pal ke de na ba ka kwidi alala de me ko bu ko ran advice shi kon bu pal kwaran kon la bos lo akot karo ko la ran ala te mo kana kon la ran ngungu la kwar re lo akot chen biling mo kana kon la da ngungu chen biling the same thing in the church mi chi gu na otre lo akot mi tra mo gor ke beri ra ma ngai ke cha ra mi kwe ke cha ja gor ke no beri ala cher ne ne diala ke different ram dan login wo de rwach da jara ma dan de jete ki de community mo tek but tunyi je jor ki tuji je jok lugu je no ba jor ba lin ka mandana bala an no kana rami lan me de tek ram de community de tek ram de ne dial de ke tek je lana gor ba chonga je kelo jena gor ba chong kel ka rami lamni na ram me kun na ram lende chodien lot mi community dabo je binang nial je binang niam ki ram shia be jako ba mu gwa ba je lon kala ne tek so na me akel mi jaga long ko chi konde la lam chala tiele che community dan che yar ka kuje mo shi mo gwa re we dan ka gambele ken win wadi ala koken ko cha de lat de kon tiel de kon watch tiele number 1 yar community dan ko je destroyed you know mugor ya de ne ja kap ta ka bo ko kel mi ja me kwaye remind ko kon right kon ka ta dan de ne tik dan de jaga ja gwa ka ja te kon kedar dar kon wala kon lana jeni won misha we nga ga dar mingi yin ten rich ten la ja jika gwasa dana ji piu shi ka ban rar ki gwanyaj jala cheng ni pini long ene kom ji peno ki mite ka numa cha yor ba jamal gop ene mi ci ben be mal gop akan ne ko ken kan je be cham ga peta long jen chala daron eno na mo chala dar shujin emi cha ji mu ke yo bu ga shu te ka jikel dara emi ci ngak ben ba mal cham te ka pet lo cha ka banga chang ya tin je yuru kor kon cha ne be la cha ka cham cha to ka dong ka de dak de na de ka lok bi yu cham ka pet ngwa mo ba we na mo ngu e dar ngai kon di la lat ke te kon ke di to ngwan te la di ta chit ke di la ke dong chere mi ga lwa pang wel dare lung lenyaten okay awa ga lwa pang wel dare lung lenyaten lenten nyokotbor ke aradien mi to dien mi lela ol de led bolo galwa is number 1 ka jen store ne me ko jen wala duro gope be je gop ka pedon kwa mon dor be mal cham ki o tawo je tawo ne je jikene je ka pedo go be na jen chwala galwa pangwelo yeda ko la ja kebe be je leli be je malcham dung la ja kebe ka be je dak ki darno luot ni jen so ram jer cham dor ka pet chabu mal je ka chang wa gor ka je chabu je jen chwala di jen chwala da kwai le non ko nene
mi shu kon mi sha dor cha jangun cha ngwan sha ba par dong cha mu ke yo a kwa mu ke yo ti kizin ta ma cha jo jin denga community a community ma te kuro ni ma te kuro ni ma te kuro an gwas mo chen ti chen bu goro no bu chu bu community ni tin ko ken bi ke jenga bi ke jek community da ke dun wo jana mo na mo shi o handa shi da dun da mu e tiel na mo chale tiel gambel dan men ne ke shi da ne ke tiel we dan gambel ki we nyori men yere e tiel shi da men tin chwala di chwala tiel en tiel tia ga lon ko de jamal kiur badar cha jamal alon tiel te ka wel me de ja kap chonga ja ala loy den tiel tem la chwala do la diera ram lo te lo de tiel la diera mo ngwana shi ka ngwan mi shi ngwa ki garar ka je shi ka ngwan la diera la lo de wi achara ko de le kam ne to bat dar la jig ne je be yor lo tele mete ngwa mo ka community dan kon wari gona jen wo de kon to de kon ko wuch ko ken kon yar ka kon gona jen en wo bana advocate ke queen wari ko den wade kan ne to go nyot e jara da dien no rami mo ni nuari ki nan nuari ngo meladi mo chi mo go bete ka tam be nuari bu mat ka ja bidin jeg diala kon sha kon tin sha la kon bana ka gorno bana ka wuch ke shi kan binyo ko to nyok riu ngwan diala kon to ine ko la nuari man na kon ke but kon na kon ne kene la but ni tiene tin ti chop ko ngwan ki wel te roi kene ti million kelet kendi jek redian ka chaga jogo ne ti million to ano melet kana mo kene di chop ko wela to ajela ri ko ne meni e joi ko community dan ko bine ti million ba ka raja ne wel te yerka te na kenetin ka telam lar kenen kon wer la kan lim no shi kwar jo ko raj ki ci bo jo ko raj ko do dan de na o ke ne ti million ti yan ken ne wel be ko overrun a very easy long te ramde chong bariek o kon chetel guat mede kon ke ko kon cha kon yen chiang tila en tiela mo ala everything melet konne ala men yere tiel mete loy dan tiel de nyen kon dial de ko goy mete le tiel jiramo mo de tin diala kon re nuore de ko goy ko kuje mo chane goro en wo bana tiele me bana je wuch ko bu kon doran kon were bana ke kulo lon ka mu roi kon ke gwasa me goro je no de roi ka metot ka kwi jane men balat gwasa me adwok e dane shi kore shi to ko je rewe ka South Sudan me cha konak karon kina dara wi wal jok shu kon jang shu kon ka nyira long ka korun dial de kon ka nyir kan kon ba re kor te kon kan koro dan men te jagwa en wo ngum to kor ngum liu nware ka ja ngum la kon bana liwa ka kwita na ne te je diar ka tek dan mi gwi yen ka kane kon ti la bus nware sikan diar ka nware kane di choku de sha kula nago to ga to go to bom across Nordland jene ka bentiu abena kare lauka abena ne ka jikan kule la ne di choku di shi liwo ti sha nak ka ron kina dara wi wal jok abena ka 2020 ke 2019 ke abena ka 2022 ke 23 ti sha nak kwidien kane kon la politician tele winy makanda kare nuori ene wich ene akobo de larone shu nasar chaja dak mai wu chaja dak mugu yene kene kono dak ka ngane ka gan nuori chikoro je barit ko to kon ke tiel
kam no kon la ling no mishu gada mo wuda mo kira mo ngumi naga nuare ka je ngumi daga dul nuare ka je mun kwa nuelan kwa destroy ka je a kwitil ga a tiel karwade tiel je na kono mitele kon tiel chang ram jogi wadak dor ndi jogi miladi mo che chong jang tele kengu ador de ka gang na rodien chirga mede koran gang ken ka kwarkin ka bosken tiken ka unity kon wari wi tele kon unity no mat kon mede kon kulo nyam ka je man kwala lot gwa same wone na mishi duwar che wewe katana re run ru koken ka ngun na chieng na kel ka kan tel mi jeng mi chi to ka ke ni ka kor gwa sedan la mal la ja nya ko bran be jalat ko I have seen people la laro china de mar ka jang china de mar ka ber china de mar ka do tin koken by the way take a time la na mar ka jang ko kan itin content na ka kon ngoda take a kel bo ka kan do to take na gwa kel mit ka gwa kel kan ka kan la kwar kon chol kan kai ka kwar kon. What is the point, they kon ke look, they kon ke nyir. Ken bona pankien, take a ken bot yerka. Although they are being used by the politicians, and we are also being used by our politicians. Allah nwari kana jang man ter kana shi mun cha ter mun. I want to be clear. Dispute man talk kam nwari kana jang ki dinka shi mun. Political things kaka kam den ne kon la kwar kon. Baje kulu bedal ka kon. Ajeneno. Alo gang na ken na kare nyine ken jang mi jen bukan wer bukan ko nak ba shi man la murle ken jen we dien bukan wer bukan go page na kan wari kan nan kan ga de la page ken shi jan dan ta ka jang kan wari ti kan long culture yana kel tere ngwana ku kan ni ko dan shi kan nok ba do shi dor jo ben ka politics kan ni sha train a politician ni te goro ba madanen gor kana ala vision dien ki mission dien bikan lat ko bugun wari bikan kanak ko shi kan gor no ba jo mula dien ka re kuma ka meja the same thing bo nuare bo lokori ne within the government ka dun so Sudan kit ka to ka gambelen tamme an gwati no tende lar no there's a problem ko tele kamat dumala kan te kamat cin ko se dia to dene ta nyurka nyure dene de nyurka nyure but ka kon to kon ka power struggle kuera kel mi lajjo mi dire dan agenda na to ka gambel bontema la power struggle kam kon ko dan kon were ko en bia kuero ko chaje no kuer te ga yuri je katen da won ka wade yeren wore let me give you guys a clear information kana mana da win wore mi sharan chaje kwan mi sha kuer chaje kwan mala kona shole kuer bok ki en kuer sha kwan rein wore la te kan ngwane ti jaga kanetin kon tin bode te kane tila ngwane ngun chit ka hok dit kena duola ka nang dor kwar ana mo no ngo kore ka nuore ko mitera ma cha kwan ba de ying moy ko ngu ka yu ki ka hok kwaje le miet nuore ana mo an kwera mo jen kwera to ko ta jen kwala tero ne ko mi cha kwar ka ma zo no run de run ngwana banang ba yigriang bagat ka baga woy da woje ma bata woy da dien bata ka mun medit bata ka te go run chang cha lo woje run batere bagat ka baga sabai ka gat chane chit kane bine kulo woni michi gwana ko shi ka kwar shi mana ko tele ka position ni ka jino ku fine jin ko mi cha wo ke 3 years ke 4 years no gor jeno de gar ka de shi gor jeno de en bo the mem chi ko tore community ga me de kulo wo ni ja gor ni jeno bir yang ni after that you are being removed from the post ne meni amu ku to no wal ko mu kwar mi cha kwan ka bete ka yoru ba kame instead o dong da goro bu wit belet ki bete ka mal ana mo kel mi chi community dan che je be jek goro no de je woch an kan kwad reality de ga yogo woch by any means tele mi de cholo kwar mi de mu ke yo mi cha ji kwan la kwar en funding mi chalat de lat kana dor ke je de yin aj bono te mi chi to de wi de je lat ke je shari bil gori bil wal ene dor mi de wi da jaga jawon ya mane karabe
de kari alka kandiya internet no no kelio ala every communication de na jago na wonyam ken kono de la chiran je dia le na dore ka karwata me cha dore sha ngaje no che jalla ke chiraden ko what happened right now kan kwar chi kana taw la ken taw kan ka man ken taw kan man ken ko chi kan goro ba ngaje no ken tiken ke yo ala yo kuma tin kula le benten kwa wi kwa le de kaje kan kula cham kan kulu use ko run mo ha power wa je bayemiet so we can buy na that simply selling people out chicken gur do dan den wore de ko nyam ko je ke de ko lat ke je an na mo karwa de chen wer che ga she bi jak chen wer chi te ko en mi shana kwar ba ni min bari mo kon kare ode go tin kon rein wore ko kon kan ka kwan wore meti ka gok mit rein wore ngiji muno dore be menok tin mini kenen mini det ka mini nen mini men ka mini kenen life dana teten lifestyle dana teten mini nen shenga ala kod rein wore ko lat kani jerka teram la deka gog dien mele naka I don't think stele gog la to den na ko bnaw ka je ko bran bo dong te mi ne daro ti gwach bu ben ka wo ken bu kan ka kam go mo be rajen o jin ngak te ka dwer ki ngak tele je dwer jano be nyin kun ba kana de ji sha ka bo ti me ngi yen no te gar mi akon cha ka ya jogo no jin chiran chi janak ya na jogo karan kananak ya jogo no bano ka kwach ti ko ka kwach kan jaram mi shiga bano ka kwach no shi cha kwa cha jogo no ne daro te ka ka jaga jogo la jagare ngum mi cheto kai okay je jogo ram wajik dero ko cha jogo ram wajik dero bo dok bo ko yorpin jen chero de alika ko be te ka do mi mo be jangwane jaga jogo la dari kun no cha jogo no tenne ko rongwazo mo chwara mo chai yot chai leldi no teme wai garme to en yoran che jo sien jin yoran no na mon che jo jen mo tia ke long che jo jin ngungu ajira madanen nakran mi jin kaje tiap tarmol ko she mul ri aleka ya jo ngar mo jero jarara ba yik tiap an tarmolum yen tiap de ka tarmol ngai kon mul jin mi tiap taran what will happen mi tiap tar dorga ke mulo tarno bi tiap riek men mi jitam mi mul mi tiap okay del kuni kan mol ti cha ter ken cha mo ke de inde kon la ka chun siang dong charan de kwere woni but mol ten konten bi tiap mi je la le kula kamara jen kwede chule gar yo rar kan dial cho kamrar kan dial ya jo janone jen der nan ti ngum mi tuok cha ken cha yo cha chu nang cha jo e jiram nan ti ke mul men randa tar tiap de ke de ka kamra so go use kan tactic ni ko ngar ken ko vidan go grain wer sel go mishan da be ni ku wich ba je ni ngok dala kon ga kon e kon were kon e kon tira ke kwidien kada to ko kudra jane to dien can go to ku contribute kare ga dan ta kon and I will be keeping repeating this message every time I talk on live video ka social media man na kon ke kwi go gwene titi kene kon te ke power tin kun were tin la kwar ku lo tuot kaka ko biget ya biken yang nak ki ba yang nak ti tena kan bi yang mo bi bel yang la bal ke kerik chwa gunje to yi ngade o shana grim jemala lar ke ichina tik karim Jesus yang na na guyene tonne jan do ko an cha bo jene mi chet ta jone be yik trai be yik won ya be kulte kan wante bi atobe so kan go gwende ti enta right now kan en kon yara community dan kon wore you know shi kon liengten shi kon goro no de kon li den je gujen gwano ala go nware ku contribute long kama dan le rode ngaje je topic dana mem la re kwi go ne men go tine di sien no ni siang mi charo ke kwide la ja loka dungno anwar mun no go de nware ka de ka wonyam so ko kwije mo ba kor ma ba je fight run bu kor bi la lel ka dob dana guje ka ja ala go gweni tete
chicken we dan chicken ya akan la kor la ka tumo mo nat kor bu kon twet ko tere bi yo je kan wora bala na we luten ten me kan china lu gida a che kor sa sudan tene wala la no chai bi na chai bi lelde dama teram ngeja dama teram ngeja ba ni mi da na gaja anyok mi ene gwi na an kan go ka kontin gwi kon ga kan dial tele gong makana shimat ka tap ka shimat ka kwang mi jene kajaja gore pingwa da mo gog dial tele gong makana shimat ka tap ke kwang kan dial matka ko tap jen source of devil jen source of problem tap kana kwang especially alcohol kana to corrected dit telat kan tama redan kon the same thing mi jene wi ka kwar tele kwar mi dewi da wit tot ki ci dier ka neka makana shi o take under something influence mi ci chara shi influence ci alcohol temgar reality na wani ko lat ke ta shodiyan lot ko anytime mikan mat ka kwang shi bita ka confident so bita tabu ya kon lat ko bita ka confident braj alor ado ci dwal let nimi jak then jin free to do that ko gujiro no tika power gan mar kene nyam mare tin kon la gan ware la time be ko bram mo let mi jak ke be survive wala gwa yi long gwa dana chingna jak batam dana bodongo je beben mem de jina week telam bele lonka kap ena duor tuga ena duor rolla ena duor keli uketa mila ran la chera da chara gwa no mi changani ko kena gwa de tek da gwa ka de tek nen ko ken da gwa no moni akel bugor kono de kono la let go gweni ko contribute along ka kan tap kana kwangeti yar kamo kenen kondi yar kan ware chilawte adlon ko chi kondi kon kaling ka dob dan de kon link kanya anana temen no ka ko de ko remind ka dob chiang kwara kwas ke ka dupin kona de kona la chiang kwara kwas let ka let gol la kona right ano chiang kwara ko de ba jigdi ke ta andien mi de chiang kwara ko ka je de je kenyam ci sher ko shika ger sher ko tin bi te go bi ku lar ka je shika ger ke roin ni jin bang ken rodo ger chiang kwara ko to ko mi ci loy du shi ger ci loy de palpin bu gor jano binad bi kanok mi te mi jeng ci to ci bu nong na je bi janna loy du ka kuida mi te do mu gwa bo mi de naw ka je bu na jogo wana ne mi te gan mi tot mi chuch ka ti ka duor bi gor no rammo mo bi chenga gwa ki bi lwe ki bi nyo do ban to da wo ka je chiang kwara ko do jin mi shoro de ger it doesn't matter ko tire lwa ko chale physical building a physical building ne jan ci man chana jekre bible kan radio jana chiang kwara ko so chike lot che miem radio radio mi la loido chiang kwara ko skodi ko jan mandan en kuriem ko jala dakre point to kelu miti ga loin mugwa mineral point bi ka go ke chiang du kelu ba magwa chimi je chibi char ko bi mi je bi let karara din bu gor jeno de mugwa de la ne chiang you know akel mugor no de rande janga chiang kwara ko jigje ko jin shirodo ger ka chiang kwara ko en dana binyona ata dana gwiji jeno de na de kalba gede tele chiang kwara ko da jen tele ngai ko da din garo brara din bi let kam ko la kona lar no en beje palme ne chiang ko kon yal aw pali jedi ka lugu da mor ka lugu nyi mor mi lete go mi de mi gwa da lat ko la pala din ko la pal ka je men chiang kel
we pal gwada nien te ka gwad statue ki idol mishalat ti ka pem ke jat me we palten bi jagulu ya palatin man shankel karwado a shiyo jin bitalo adi bi lar da mor ni mor ke jin bidier ka tigrara dien te me gerna mo ko bi kweno kos bi japal me shankel kweno kos palu je ka shankel o jin me diere ke tigda shi goro no te me de tigda nan shi goro no hande bodana shi goro no hande rewana shi goro no han poine de te ke joy yen chwale dio be shan kwara kos ke boku be pal me shankel me diere karada dien siang kwero ko be jien ke ji mitre du te ke til ten ke kon kula nun tiel karwade po siang kwero ko redu chana siang kwero lat ko te go let kon ke chi siang kwero ko sko bu kon te lo ko zbang ka tele mi siang gaten ke tele mlat gaten siang kwero ko da ladu ka mugwa ko brar dien bu kula survive through you mishiran je be survive through you siang kwero ko da dien kula ladu tele siang kwero ko mitre lo aju mitele mitobi karamadana dong mi chuch de roi gwada men ta machi muraja maka live video lara ma be ba wewe brama ben ba wewe chejan la riede dana lada o de rada din rama mo de jege simila kono kala video rada din mo luog na yena woje rudu na me shwa mat ka kwang yena shwa gala ke shwa nyin yen shwa til shwa gala de rode letin ko belel ko belin ko jen ba kan ko yo mu dong te mi jeng ta de wala de ba charro ke na me jega mo hana mele rama mo be tenene ngang mo ayu ko kwal ngaga mo tel mbe cham ngang mo wa dolo waje tul ngum buto tel gwa be ba be lo jektin ko tel yu dong bo ko ba ka toni kare la tan jara na kula jogo jin mi shuji mi ngi je shuji a ci kuli jin a je ni jin bran bi te jin moje ko moje ka do last message ka bo ka gambela ka gara danan chenen cha yen gara danan cha yen men cha video da chenen dola to danan cha yen dola ma cha yen ko jen che mul che janak ke che ring mol che guru no de jakok you know en gada dan ki ngwan wer man to dana cha yen a situation che nong ne ja ko kuje mo ko situation mite ga do me de jalwa ka je jikot ki ne kon tin la jilwa kot de kana approach gwada dana cha yen tin de je guru no de je kamrar de je nyod do bangwane jan de woni je ka kwang kana tap tin kono ko kien miti ka long please guru no jin bi mas je me bijeto achi tin jen ka tijin ki achi tin loy dana ko cha je yen te ka duom de mu gwada lo ka kon ko ne ko lan wari en gar danan ci mul ke cha kep ko mul ko chen en dwai ka je kana ngi ka tijin yes of course de lo dan de te ko cha je ke ko don ram ke mu ko contribute ko mu ka do danan je community ka je duno mite ka duom de kon daga de kon gor no mo ko de kon dag de ni de kon la dit ke ne de content dier ke tin nuore gan nuore mite ka gan meton mi cha ngajo le mi je ka cha ke tu mi cha ke bo ba ja pro gwa dan te ten ba muy ka gwan me de letten ba je wuy ka ngu ba je wuy ka kwang ne dia la ko ne telet ko tele lan mi jigrana de gara to mo me te ka ti jenone mi cha ke bo lo ko ka ring mol ke go da na mit ke mul de go ron de ka ba situation na mo amata ka luang de jalat ko de muy ke yo ke de muy ka gwat mila na muy ka gwat de kon lat ko la gambele dan mite kon ka kwar go la tok te dier mite mi jeji kananen ramo de ja nang ka tarefi de jawtich de manana chuje de jangach de je teje mano mi moji ka lat da gwa dira wikene me da ko lat ka tok de ko en drug addiction charge mala wo ka chai mala kiyo do no mi chigne dial chike rodian martin de we danda woj magwa de gada mo de ken chi kon bu dole je of course mi je che la do no jaje ke ko cha ke de go do dan en de mala lar ke ngak de mi de aleka de je aleka ko de kep ni didit de je nyodo bu gwa de na o ke ngai ne do ngwa long te manaka la tani la kana wi samta mi chran chi
she advice ka do mo gwa be lar no na machine de nyok la kana feel emotional rana lar no wana wo tela do lo ga she mare kire na matene na dum let kon na mo dar no re kon to mon especially ngwana kon da ka lelde da ka lwak gor jeno de kon de kon kan de kon garmo de kon gujeno de mete gni hidit ite ka gambele de kana gor no de kana approach ka tijen chabi nang ni ja chabi dwe ni ja chabi lele jede de kana tik de ko cha time di che de nang ka tijen chimla na da mo ka pet bakel pet de kirwan no da yik barar changa within this week da barar misha gor no gar ga tik de la tigran la ja gar ka tin kon tiji ka jan tigran gar ga je wum ya jo bai mu kala la dar ya leka me be ne ka dial bugar ya leka bare dan tel ne na te community dan te de kon lok te ga yo ko dong de ram de mo ka lat da mu to da ja je gaten da care teleka mi ram te yo ga gambel la liya kana ro special mu dong te ga lat ke ajan go bo jotin bi yur man bo go top ka te ne de liyo community dan te tel kon mi shamrana tan do lo kon te la gan wer tin ne kan wi mon jan go da na chen kan ka shiram nong ne je du no tel no tel ne yo te da na mo da la da lat ke je ke da ro ro blan ke je dung me de na te de na kon mi te ga gan mi shanga je no le mi je de kon contribution de kon to de kuma da ka mo je lat ko te le dum wana de lat ala go gambele manan mu geje tel telani karwa da jen jarna ne di ala kon moy ka ladde kan ka palate kon nyok ne ti ngwan dwal kan ka kuma dwal kan ka kwar bat kwar shi ka rolien shi kan ngai ka community dan kwar lwa ko kwar mitere kuma ka ci rolien shi kan ngai no malat kana ke man cha kam ka no kam ko da ka de ka ne ko kien de kan ka den lwa ka je quick kana gela lar ka no jin mile ti ro den lot ka cha je kam power la ko da kan ka jimat biro go jeno dong ti tin tam but there will be a time bu ko ba je woitet ka du nyun nene be ja kamra da dien be bana be le saf mi chiro ja ka kwer mugwa be kek du be chutrar telam bi jibile nyot be to gona ken bu chula de community du so gen message jal gore de to kuya gardana chimul che kwak chane gore no de kon che ring mal che de kongna mi te do de lo ga de lo kusne de je lo ala lo che yo lo chan lo ne yo lo ka cher kana advice ne te de to kana millet kana mi chimi je chelat me kana wore de long ko gambe la ngaje long do long wen tan wan long ka ga ti jin tama ti ci drug ce ka yar alaw changara roja je chaw da ling chang la do ci ro biling la ran roja lo du de jiddo lele jidi but ci drug ce kana me ka ba ga chong de to go de ga to ga community dan you know de family ne bo de ka chwal ka mite mi ro da la ba jo gat ka ba je you know jen tada ka mi shejen de kuma da ka mo ka gwale de katin amma de kan lerten aba ngaje no letke siyo karshal ko karshal anang ne jitin ba yen ji tin jin karun tin man jin ka tap tele ji change mi tin karshal by the way tele change yatin tele change there's no change ka karshal mi de gambere tele change ko mi charan latin jen the same way sure ke je bulun dar ke je mon in fact bibin jirar bo lo chile jeng ni jin a chi tayi dan amira mi te gwide jen don laro ya gere jami bro do ger bi bo bara la ramu gwa mu don ci tek ci ngai batana la wu jeng ne kan ko mat kan tabre jami tel mu gwa mu to tin ne dial re jami kan ne te ke future kan dial mi ram ken ban tigran mi ram yana ya lor ba da gwa no de ti ken je kan nanan je men non wi de long madana mulat ke jamona duno mi ram shu ko badan tigran na mun she biyon mandaran de lat so che jen ka ram mo la human che ka lei ka siang lei ne ko chawara mu bat tigran che long wora langu che long wala ran ngwas mo che jen so no mo uh, la chang cha luñ bo la mi jeg la bna le de ne mi dong le de je kuje min kwala chol ken o le de je accidentally but mi ram le de ngeje ram mo ni te ka da te ka mu de dien mi de je luke je ko jan che wona ka wo be tigran be je bat du no ram me ko kap ne je tel mi jang mi je na lat dung mol ke kwiriang de do mi de approach ke je de je gwi ke je mi ta ko tele yo ki ta ko tele mu tele kon mi shama na mo de je gorno de je ngai de je montor de walto de ko watch lastly ken cleaning nun wer konte cleaning no buin te gambe kan dial
ken go to kono kwa trauma dolitin ban le jega mudo dien be nyota dan dong de yen tro dien ke wike ja ke dong de den ran lo ka jere community ka dan de na awareness den youtube ko do dan de community dan de on yam ko en chiro de tek biata